Ki te kore te tāne e whai whakaro ki tōna anō hauora ko te whānau te papa. Koera te kiko o ngā wānanga i te hui whakanui i te wiki hauora tāne. Aha kua ngā aki, aha kua ngā tatauranga, kaore tonu ngā taringa o ngā tāne Māori i te are mai. Māori men are affected by a lot of illnesses at much earlier ages than other men. So it's so I think it's really important that we front up and go and get ourselves checked out before it's too late. Ko tēnei te wiki o te hauora o te tāne, koe nei tētahi o ngā hui maha ka whakatūria huri noa i te motu, ki te hāpai i te aro kā o te marea, ki te kaha o te tāne ki te whakaririka i o rātau tākuta, me te aro kore ki te hauora o te tinana. Ko te mate pukupuku o te repe ure me te mate pukupuku o te aro, e tahi e kaha karo ana te tāne. Ko etahi o ngā take he āhuatanga o ngā whare hauora, o te mahi o ngā tākuta, ngā nehi, e rātu kaumahi hauora. Ko tētahi ko te nui o te utu, koe rā pēr nā mea tino kai roto i o rātau whakaaro. Ko te pōhara anō te taniwha e kai ana i te hauora o te tangata, engari ahakoa tērā ko tahi te tohutohu a tahi tākau. Titiro ki o tamariki, tō hoarangatira, ki ngā mokopuna, ka tere mate ana koe, ko mahui mai a koe rātau. Ka tū te wiki hauora o te tāne, tae noa ki te otinga o tēnei wiki. Heta Gardner, Te Karere.